Oh, hi. Mr. Brídín. Show me how travel hacks. Na codú le planal do the hodas is Janie, seo quick hack taistil le úsáid is tú a golbhú. An cheadrad nó do wudjid a obrú amach. Rahaid the wudjid a wad níos fudge a jíra area. Na €1,000 hoculat mí a chaiú go comporta a Bolivia, trí seachtain a Thailand, nó cacuis a Brazil. Tá sé reachta na fel amach cén costas síl itas na tíre gur bhaileat cuairt a thuirteáú sulla déan tú. Is sumí wood a halma I callgata is me a geri etilchi sida a el. Bín brú bort a buntlish. A la Stevena no sky scanner bín se bre fodas drosmer show a hahanch. Hack elle at a inta thabhairta nó an muel a cart a facu. Tá rucksacks inta a gomininic bín se jacker iad a agru. Is minnic a bhíú ogum ahan rud a chaiú am hasma welle is mé cuairtú an chain tílan I glan a bhí foiacagum. Ahan sin! Wall cara cubes pacaladu. Tá sé dínta. Hí glet a édi a leik a rinchiste am weli éagsile agus iad a chuine lagria. Hí glet iad a el gasir Amazon, eBay, no IKEA. Is ní bheith muela todas bí olvia gan muela gar harwa. Jen kinse an muela seo a bheith len. No ní bheith so god cén uair a mo bingel an witch is tú a galavantal. No emodium. In je bia blast in de sredje of washu. An hackjarna a chudja hai lat sal a wegan to her etchlan no Duolingo a East Lodal de fo. Una cerveza, por favor. Tá sé thabhairt a dhearart a dhéanú ar a léad cúpla focail a luairt le witse na héite. Bon voyage! Tá comórtas ionta ag Bloc fá lethir dar bhain Bloc Voyage, a buirt le Interrailing Packages in the G-Glatsa Pass Interrailing a Wunch. Seol is stáhar bacterí.